by'agaciro komeza kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026, tukaba turi ku munsi wa 88 mu minsi 365 igize umwaka. Igiye ubara umunsi ku wundi uraza gusanga hasigaye iminsi ibarirwa kuri 277 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje njye banyita MC Derike. Kuri uyu munsi mu gihugu cya Uganda yakatiwe gufungwa kubera umugabo. Mu gihugu cya Uganda umukobwa w'umunya-Uganda yakatiwe igifungo cy'imyaka 6 kubera kwanga kubana n'umugabo wamwishyuriye ishuri. Amakuru akomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga mu gihugu cya Uganda avuga ko hari umukobwa wakatiwe igifungo cy'imyaka 6 kubera kutubahiriza amasezerano yagiranye n'umugabo ko yamwishyuriye ishuri, nyamara umukobwa yarangiza akamubwira ko nta gahunda afitanye nawe yo guhita bashakana. Amakuru dukesha ikinyamakuru cyo muri Uganda African Today Media Group avuga ko umukobwa witwa Fortune yakatiwe igifungo cy'imyaka 6 kubera kubenga umugabo yishyuriye ishuri, akamusezeranya ko bazabana ariko undi yasoza amashuri akamubenga. Amakuru atangazwa n'iki kinyamakuru avuga ko uyu mukobwa yatangiye kumwishyurira ishuri mu 2015 ubwo bombi batangiraga guteretana ndetse bakinjira mu rukundo. Mu 2018 nibwo bombi bagiranye amasezerano avuga ko bazabana ariko umugabo agomba gukomeza gukora buri kimwe kuri uyu umukobwa. Muri uyu mwaka nyuma y'uko uyu mukobwa asoje amashuri ye yabwiye umugabo ko atiteguye kubana nawe, maze undi nawe ahita agana inzira z'inkiko. Ibimenyetso byose uyu mugabo yatanze mu rukiko byerekanye ko amaze imyaka 11 yita kuri uyu mukobwa kugeza asoje amashuri ye. Urukiko rwahise rukatira uyu mukobwa igifungo cy'imyaka 6 kubwo kutubaha ibikubiye mu masezerano yagiranye n'uyu wamwishyuriye ishuri. Kanizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko. Komeze ukanda subscribe mudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Banyita MC Derike, ngufuje impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare. Ihuriro rya AFC M23 ryatangaje ko ibikorwa birimo kugaragara ku mirongo inyuranye yo ku rugamba ari ibisanzwe byo guhinduranya imitwe y'ingabo. Ibi ni nyuma y'iminsi bivugwa ko abarwanyi baryo bari kuva mu birindiro byabo mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru, aho bari kuvuga ko bari kuva mu bice bari baragiye bafata. Ubutumwa bwashyizwe ahagaragara kuri X ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ushize, umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yagize ati ibikorwa birimo kugaragara muri iki gihe ku mirongo inyuranye yo ku rugamba bijyanye gusa n'ihinduranya risanzwe kandi ry'amayeri y'urugamba ry'imitwe ya M23. Yongeyeho ko M23 igishishikajwe buri gihe no kubahiriza neza ingamba z'icyizere zo muri gahunda y'amahoro ya Doha, kandi ko yiyemeje kurinda abaturage b'abasivile ndetse yiteguye kurandura inkeke yari yose kuva aho yabiturutse ariho hose. Ku ruhande rwe umuvugizi w'ingabo za FARDC yabwiye BBC ko ntacyo bari bagira cyo kubivugaho. Guverinoma ya Kongo nayo ntacyo iratangaza kuri aya makuru. AFC M23 itangaje ibi nyuma y'uko muri iki cyumweru byinshi mu bitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byakomeje gutangaza ko uyu mutwe urimo kuva mu birindiro byawo, cyane cyane muri Rubero na Warikari usubira inyuma, bikemeza ko ari umusaruro w'ibiganiro biheruka guhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda i Washington. Kanizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko aho muri hose mudukurikiye. Mukomeze gukanda subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Mbifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya, ntimurakare.